Yes, nibyo nongeye kuba ngenda ngaruka muri iki gitondo mbaje kuba ngenda tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho aramutse avuga hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nyaboneka rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ubu ngubu ntibikiri inkuru, abasirikare bagera muri 37 nibo bamaze kuba bagenda batangaza ko baje kuba bagenda bagwa mu mirwano ikomeye cyane. Imirwano yaje kuba igenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hano muri Masisi. Ibi bikaba bije nyuma y'imirwano ikomeye cyane aho M23 yaje gucakirana na Wazalendo mu mirwano ikomeye cyane yiriwe mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati yabo n'ababanyi baba Wazalendo, urubyiruko rwiyemeje ufasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ndaze kuba ngenda ngaruka ku mirwano ikomeye cyane yaje kubigenda isiga Masisi amarira ari menshi, ndetse yemwe dore ko nyuma y'ibitero bimaze iminsi bigenda biba ubu abantu hirya no hino amarira ni menshi kubera imirambo ikomeje kubigenda yiyongera. Aha M23 mu mirwano ikaze yahuje M23 na Wazalendo muri groupement ya Kibabi. Ubu Kibabi yabaye Kibabi, turaza kuba tugenda tugaruka dore ko abaturage bakomeje kuba bagenda bahunga hano muri groupement ya Kibabi. Mvuye hano muri Kibabi kandi nkiri hano muri Masisi, M23 yaje kubigenda yisubiza utundi duce 10 twose mu mirwano ikomeye cyane yazaga kuba igenda iba, dore ko utu duce haje kubamo ubugambanyi bukomeye cyane turaza kuba tugenda tugarukaho. Amerika yemereye kandi Total Energy ndetse na Excrom Mobile gukomeza gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri hano muri Mozambique. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bitero bikomeye cyane by'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine byongeye gukaza umurego. Nyuma y'ibyo byose ndaza kuba ngenda ngaruka mu gihugu cya Uganda aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma y'uko aje kuba agenda arahirira kuyobora igihugu cya Uganda, yaje kuba agenda ashyiraho abazamufasha kuba bagenda bayobora igihugu cya Repubulika ya Uganda cyangwa se inteko ishinga amategeko ndetse na guverinoma. Turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Nyaboneka nta kindi wowe ngusaba uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane hano muri Masisi muri groupement ya Kibabi, nk'uko bikomeza kuba bigenda bijya hanze. Iyi ni groupement ya Kibabi ikomeje kubigenda iberamo ama operation agiye atandukanye ndetse na bimwe mu bikorwa bya gisirikare hirya no hino hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri itariki ya 26 Gicurasi 2026 haravugwa imirwano ikaze yabaye hagati ya M23 n'ingabo za Congo FARDC zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo Ikinigi na Katoyi muri groupement ya Kibabi ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mwibutse ko muri aka gace kandi hakomeze kuba hagenda havugwa imirwano kuva mu minsi yashize, nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru cyacu dukesha ikinyamakuru cya Actualité davuga ko M23 yabashije kuba igenda igabwaho ibitero bikomeye cyane. Ibi bikaba bivuga ko ingabo za M23 zaje kuba zigenda zihura n'umuriro ukomeye cyane uri kubugenda urasarwa n'aba barwanyi baba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibingibi bikomeza kuba bigenda bivugwa cyane cyane hano muri Masisi, ibitero bikomeje kuba bigenda birushaho kuba byinshi cyane cyane mu mirwano, dore ko umunsi kundi hano muri Masisi imirwano ikomeza kuba igenda yiyongera.
gusa kuva ku munsi w'ejo kugeza muri iki gitondo ibintu ntibyoroheye abarwanyi b'inyeshyamba, cyane cyane dore ko nubwo baje kuba bagenda bafata uduce bivugwa ko bahatakarije abasirikare bagera kuri 20 kuva mu mirwano yo ku munsi w'ejo. Ingabo z'umutwe wa M23 kuri uyu wa kabiri washize ndetse no kugera muri iki gitondo zigaruriye ihuriro, zigaruriye cyangwa se zafashe uduce tugiye dutandukanye twari twarafashwe n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu mirwano ikaze yari imaze iminsi, dore ko mu minsi yashize aba barwanyi bagiye bamburwa ibice bigiye bitandukanye byaha muri teritwari ya Masisi ndetse n'izindi teritwari zigiye zitandukanye hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Congo yemeza ko M23 u Rwanda rushinjwa kuba rushyigikira yisubije uduce turenga 10 two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Utu ni uduce turimo Gasenyi, Bukinanyana, Bushika, Bukumbiri, Nkokwe, Runigi, Kalunga, Nyakigano, Miruta ndetse na Musheberi ndetse na Kavuta nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangaza. Mu cyumweru gishize nibwo M23 yari yambuwe na FARDC ifatanyije n'abarimo FDLR Wazalendo uduce twishi two muri iyi teritwari ya Masisi, ndetse iri huriro risatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro. Amakuru atandukanye yemeza ko muri iki gitondo cyo kuyu wa gatatu aribwo M23 yakomeje kuba igenda ifata utundi duce twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mirwano ikomeje kuba igenda iba imberenge hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo ibi bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, imirwano ikomeje kuba igenda ituma abaturage benshi bagenda bahunga cyane cyane kubera gutinya ndetse no gukiza ubuzima bwabo. Nubwo ibi biri kuba bigenda bivugwa, abana babiri b'impanga ba Viana Kazarama bari bamaze igihe bafunze nyuma yo gushinjwa gutunga imbunda no kutanga amakuru i Kigali bamaze kurekurwa nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Aba basore bari bamaze igihe bavugwaho guhohoterwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa M23 ushinjwa gukoresha nabi ububasha bwe mu gufunga no gukorera iyicarubozo bamwe mu basirikare n'imiryango yabo. Wari wahaye amakuru yashinje uwo mukuru w'ubutasi ko uriya mugabo yatuzanyemo amatiku yafunze ba komanda kuri gereza afunga abantu ntibaboneka. Ubu dufite kesi nyinshi z'abantu batarega intambara nirarangira yishe abantu yarabamaze. Uriya mugabo nta komanda n'umwe yubaha, nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru dukesha iyi nkuru avuga ko ubwo abo basore bari bafunzwe, bamwe mu bayobozi ba gisirikare batari bishimiye uburyo bari bafunzwemo. Umwe mu bazi iby'ifungwa ryabo baherukaga kubwira iki gitangazamakuru ko bari bamaze igihe mu buzima bubi bwo gufungwa, ndetse umwe muri bo akaba yarakubiswe bikomeye kugeza akuwemo n'amenyo. Yagize ati umwe yarakubiswe amenyo yose amushira mu kanwa, ubu bamushyizemo ibyuma mu kanwa, ubu yarwaye kanseri yo mu kanwa kubera ibyuma bamushyizemo, nk'uko yakomeje kuba agenda abitangaza. Amakuru kandi avuga ko ikibazo cyabo
cy'abo bana cyari cyaragejejwe kuri General Sultan Makenga ukuriye ingabo za AS-M23 wagaragaje ko baziraga ubusa. Ibi ni nyuma yo gufatwa bagafungwa bazira kuba umwe muri bo yaragaragaye mu amashusho arashisha imbunda ubwo yari kumwe n'umusirikare w'ipeti rya majoro urinda Makenga bari mu birori byo kurasa umwaka. Usibye bariya basore, hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu bafite aho bahuriye n'umuryango wa Kazarama bakomeje gushaka uburyo bwo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impungenge z'umutekano wabo. Isoko yacu yagize iti mu biganiro umuryango wa Kazarama ntabwo uwukeneye, abafitanye isano nawe bose barwaye ihungabana kandi bari gushaka uko bajya i Burayi kwihishayo, ndetse hari n'abamaze kugenda batifuza kuzagaruka mu gihugu cya Kongo ukundi. Uyu yakomeje kandi avuga ko yageragezaga kuvugisha ubuyobozi bwa AS-M23 kuri aya makuru nta gisubizo yahawe. Ikinyamakuru kandi dukesha iyi nkuru ubwo cyabazaga Kazarama yirinze kugira icyo abitangazaho, ahubwo araruca ararumira nk'uko amakuru yose yagiye ajya hanze. Iyi ni imwe mu nkuru ikomeje kuba rero igenda ituma abaturage benshi bagenda bibaza ku bikomeje kuba bigenda bibera kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika kandi yemereye Total Energy ndetse na X-Mobile gukomeza gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ibigo bya Total Energy ndetse na X-Mobile uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique zitandukanye n'ibihano kiriya gihugu cyafatiye izi ngabo z'u Rwanda. Afurika Intelligence dukesha iyi nkuru ivuga ko uruhushya rw'uko biriya bigo bigomba gukomeza gukorana RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe kugenzura ibihano bya OFAC mu ntangiriro za Mata 2026. FC yemeye ko ziriya sosiyete zicukura peteroli na gazi zikomeza gucungirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Ibi rero bikaba bije bihura n'uko ibintu bikomeza kuba bigenda birushaho kuba biba bibi cyane cyane, dore ko ibihano bikomeza kuba bigenda byiyongera. Iyi Cabo Delgado isanzwe irimo ibigo bigiye bitandukanye bicukuriramo amabuye y'agaciro, cyane cyane n'imishinga minini ya gaze iri mu Mozambique RNG icungwa na Total Energy ndetse na Revomar LNG ya X-Mobile ikaba ifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari. Nk'uko Afurika Intelligence bivuga ko ayo masosiyete yombi yifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado kuva zoherejweyo muri Nyakanga 2021. Ingabo za Mozambique ziracyagaragazwa nk'izitagira ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF muri ako gace, kandi bikaba bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane cyane bitewe n'uko hirya no hino hakomeje kuba hagenda havugwa byinshi cyane mu bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.